Sende sita musule paiman si dupa kaboro lante penanda bisaran na po matua umpamatan na pena ulendu i channel YouTube ya kabe bahasa Toraja. Kadan na po matua la tabasa lan atu yate dia lalamay penggauran na rasulu pasala 10 angka 30 na pa saya lako 40 talu. Apa dolo lomba sakikaran na po matua may komi tamas sambayang. Kikure sumanga opuang tu dia napak kamasemi lako kami. Katuan saya lakona to mi pak kamasian lako kami ulen dui pak kamayan waktu puang Yesus lantelino ya teh. Ya ke kibuka itu tanga ki siapa nangki la orang yang kadami. Puang pena masalo mak kada ko lako kami. Lansangan na puang ki puang Yesus ki masambayang. Amin. Penggoran na rasulu pasal 10 angka 42 na kuah. Na pak penanan lako kaleki la umpak pesanen ni lako to Israel. Sia katotongi kumua iya mo na pomanasa puang matua dari to mangrak tak na mintu to tuo sia tomate na dipakoni na kuah da amu pemalian. Siulu kaboro lan puang Yesus Kristus ya tu Cornelius ya mo misa totai an nama rara to Yahudi tu paruk mak patongan lako puang matua na papayan tu kapatonganan na Cornelius ulendu i penggauran na ya mo tu birisan mak kamase lako mintu to makariorio ba tu to mase-mase. Apa moy anna susi moto ina tontong na pemalian to Yahudi lau si solan ni tuo apa misa akan napa gau puang matua tu kumua napa si tampu puang matua tu Cornelius anna Petrus male tu Petrus umpes si tamui tu Cornelius lako banana siama bong indek to dio ondong pi anna mukun si pa ulelelean anna pesak bian ni Petrus kumua na pa petiron puang matua lako kalena kumua da anna den misa tau disanga to megigiran batu najis lamai angkan 20 karua pak basanta atu ya teh ya tu Petrus tay anna tutui ondong pi tay anna pemalian ni Petrus tu la umpak pokadan ni tu dia napak kamasianna puang matua tu natarima dia mai puang na papayan Petrus tu iyan na to ulendui kamasorokan penaan na torro mabongi dio banana Cornelius anna umpokadan ni tu katonganan sia kamamasen na puang matua suluk kaboro lan puang Yesus Kristus pembuda-buda dadilan katuanta tu tanga siapena umpa kappa umpa mari ipi sia tang umpak pesanan itu pak akramase diona kasalamaran pak tu katuan saya lakona sulu kaboro lan puang Yesu paralu lata pahang lata kana sai melo sia lata isan melo kumua ia anta morai umukaran ni inan tu tau senga lan katuanta sitonganna atu ya duka moto anta bukaran dukai lalan tu tau senga la umperasai tu pak kamasean kasalamaran diomai puang matua apa ia anta tutui ondong pi anta pemalian ni tula si pak akada sia tuo si ambara tau senga manasa kumua kita mote tu usak kalangan ni tau senga la umperasai tu katuan kasalamaran tu na pak kamasian mo puang la kominto isina lino ya moto may makomi esilu solan asang anta pamadiongan ni tu pena anta buka kaleta la umpesa biar ni la kominto tau tu diona pak kamasian kasalamaran bak tu katuan saya lakona la kolino iya teh amin tama sambayang Ure sumanga puang kadami lako kami
usuakan ni umpesa bian itu diona katuan kasalamaran tu bisorong tamalino yate ondong pi lakukan tau di kuan na sabuda-budan na tu tau umperasai pak kamoro ni lansangan na puang ki puang Yesu mak kure sumanga amin rampoin de moto tu kadang na puang matua tarangi solnasang lante aktu yate tontong ki palaku laku kita kumua ta subscribe kita kadang na puang matua sia ta pak bagian tu puang matua umpasiria kone kamarampasan kure sumanga